Subay deh. Thank you, sir. Weh, sering-sering deh. Good morning, student. Omonrok ni headmistress Eva, ringnok ni okra tabuk norok by kisa kok sanai. Norok ni nang kukma jarana ang lahana muchungya. Hai fano, kisa norok no saima ni na muchungo ringnok ni te. Kisa juda slaijak marok no, sana hanay ang tini orok fayo. Norok no, gabang ma prangnay rok painay, te norok no kobok nay. Aboni bagai ang norok no okok sao, norok borok ni kok no kahan ki kanadi, te borok no borom ruwi, borok ni prang marok no serengi. Kabang ma instructions letters rok no te, ang saima no, norok ringnok ni, te norok ni location rok no, kasing kiti sana mo chung na hanay. Hambay norok no. Ini nih anak lo pernah, high class, by 11. Unlock lagi hindi norok. 5 plus 5 equal to 11. 5 plus 5 besar. 5 Coba korang kotor kayak hindi. 11. 5 plus 5 besar. 11. Coba korang kotor deh. 5 plus 5 besar. 11. Coba aja kena deh. 5 plus 5 besar. 11. Coba 5 plus 5 besar. 11. Coba korang kotor deh. 11. Tama. Sade. Sir, 5 plus 5 but 10 sebelah. Nung bay hinap lah, tasi go 5 plus 5, 11 hindi. You will not question this. Did you understand? Sir, tam hinka ang buzilia. Thế mo hai question ta sang de buzi kada. Sir. 5 plus 5 besar. 11. Korang kotor kayak hindi, coba. 11. Asong maka kon. 5 plus 5 equal to 11. Kada tik lai sidi. Sir, 5 plus 5 but 10 ching na blaha agi ni simi ang pori family. Sir, hangga bahagya 11 ni khasa. Nono sa permission di kok sana bagai. Nung bayan awal tik question sumre kasa. Sir, answer si asa hangga. 5 plus 5 equal to 11. Hindi. Halpa na sir. Hindi. Nala 5 plus 5 10 chi. Sir, nang monduk khnap le 5 plus 5 10 chi. Hứt, sering deh. Ningtaw anti sasa nin bagay sintag to no hinjangan blaha. Mo sir ba ongko si may na bla. Sir, 5 sis. Mo se rai sak kai onai khung sa go. 5 plus 5 besar. Sir 10. Cứ cái nào kamu hai pun di dalam orang. Iko sih dalam satu persen tunggu. Tak berok 5 kena nai. 5 plus 5 besar. 11. Very good. Oi, yang pula. Oh, dah seperti ini. Five plus 5 besar kelai 3D. Mohon kita balik gelasan. 3D. Bono narok telangai, bayar telangai, punishment date sana. Ao. Nah.
Norok tinin kelas ke pada buziat tongko. Norok khadati khlaiye. 5 plus 5 equal to 11. Mesti je. Dewa saya inbaje. 5 plus 5 11. Dewa saya inbaje. 5 plus 5 11. Dewa saya korang kata kai. 11. Ao nog no oto ke ni phasing tui phrengnai ni muchung ma ke haisi reng phrengnai bini reng srengnai rok no saya phrengka te bini reng srengnai rok bo saya no srengnai nakha hai ke no sini no khayong no hamya te bo piri mano Nang asak sal kedek ma jorao kebang ma nang kuk ma rok hanai shurung ma rok from the letters by instruction fana ongkha nana bebak jaya rok by hindi kha ba pronunciation klai kha amurok achom shani ni wakolo jaya hanai nukjake nang tamo hai ma tongno